لدیاربکر کمله پاراستن و خوشکرنا کولان هنری به پشگیری شهرداری مزن دیاربکر و سازیا چاندی یا دیاربکر پروژه لکوچه هم هنر هیا چالکین چاندی و هنری لدارخست هم هنرمند هم جیوالاتین بیشتر پشتی پاندمیه به کیف و جوش و پروژه پیشوازی کرن. سروک کمله پاراستن و خوشکرنا کولان هنری یا دیاربکر امید اومدو بالکشاند که بریجی ناو کولان هنری لسر کولانه بو لی چالکین هنری ندهاتن کرن. لوما جیوان کمله آوا کرنه و پشکریا پارزگاری و سازین چاندی یا باجیر پشتی پلانسازی و خباتن جر 3 سالان زیده تر سر و بردانه کولانه. Biz bu sanat sokağını ismiyle nasıl andırabiliriz diye. مجبوک و اف کولان وک ناو خواه ببجیه چالاکین چاند و هنری و والاتی ورن لی دما خوش درباز بکن کومله آوا کر و پشتی 3 سال و نیف هولدانان کولان هنری آفیسه نها به تشه خویان نو جالی هر کسی و ارینی تدیتن به پشتگیری پارزگاری و شارداری و روبری سازی چاندی دیاربکر موه پروژه آمده کر ایدی دلوه کولان کنسرت روژن امزه و چالاکین هنری به بردوامی بین لدارخستن. سردما پاندمیه لسر کار هنری و هنرمنداجی باندورین گلک نینی کریه و پشتی که قدخه پاندمیه خلاص بوجی هنرمندان داخوازه بشکریان کربو. به وی پروژه هنرمندن هرمی جی راگهاندن که به پروژه نوها اوجی درفت دبینن که دیسا خو بگینن جواکه هنرمند سنم بکلمز و سونگل یلماز جی بالکشاندن که همو هنرکار به سردما پاندمیه دا به هر آوائی گلک زحمتی و پرسکریکان جیانه و لوما جی پروژه نوها جی بوان جی پشکریین گرینگن. Müzisyenler olarak bayağı bir etkiledi. Müzikjenan jî di serdema pandemiyê de gelek zehmetiyan kişand. Çalakiyên wiha ji bo me jî piştgiriye. Müzikjen û hunermendên ku bê karmabûn, pirsgirêkên mezin dijiyan. Hem ji aliyê aborî de, hem jî ji aliyê pêşkêşkirina hunerê wê projeyên başin. Diyarbakır'ın yerel sanatçılarını bu platformda... Hunermendên xwecihên Diyarbekirê bi saya vê çalakî bi welatiyan re berhev hatin. Hem em kelecanîne hem ji welatî bi bêrîkirin û hezkirina van rojan hatine vê derê. Em spasiya hemû saziyên ku van piştgiriyan didin dikin. Walatî hin ji wan bi malbata xura hin ji wan jî bi hevalên xura piştî demeke dirêj li kolanan daxilî çalekiyên hunerî bûn. İnsanlar da artık kendini aşmaya çalışıyor. Demeke dirêj em ji van çalakiyan bê parma bûn. Êdî herkes ji ber pandemiyê dilteng bibû. Êdî em ê hem wek aborî hem ji wek derûnî hêdî birînên xwe rapêçin. Hemû pêwendiyên me yên civakî û malbatî ji girtinên pandemiyê bandor dîtin. Hêvîdarim êdî em hemû aliyên jiyana xwe ber bi başî ve bibin. Çalekiyên çandî û hunerî ku teqrîben 7 demjimêr berdewam kirin da tîmên bandoyê, komên folklorê û müzîkjenan hunerên xwe pêşkêş kirin. Hat ragihandin ku dê çalekiyên çandî û hunerî her hefte berdewam bikin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.